kuwa mbere ukwezi kwa mbere itariki 19 2026. Uyu ni umunsi wa 19 w'umwaka. Muri kumwe na Apostle Dr. Paul Gitwaza. Ejo kuwa kabiri kugeza kuwa kane tuzatangira amasengesho yacu arimo no kwiyiriza. Azamara iminsi 3. Tuzaba dusenga ngo ibitangaza by'Imana bikorwe mu buzima bwacu. Ku cyumweru tuzafata igaburo ryera. Kaze muri ayo masengesho. Isezerano ry'umunsi. Komeza ibyo wigishijwe. Kurikiza ingeso z'abakubanjirije mu Mana. Kora ibyo wabumvanye. Imana izaguha umutuzo utigeze kugira mu buzima bwawe. Amen. Abafilipi bice 4 ku murongo wa 9. Ibyo nabigishije, ibyo nababwirije, ibyo mwanyumvanye, n'ibyo mwambonanye, abari byo mukora. Nibwo Imana itanga amahoro izabana namwe. Amen. Wowe komeza ibyo wigishijwe. Kurikiza ingeso z'abakubanjirije mu Mana. Kora ibyo wabumvanye. Imana igiye kuguha umutuzo utigeze ugira mu buzima bwawe. Kandi muri uwo mutuzo hazavamo ibitangaza, hazavamo gukira izo ndwara zakubayeho karande. Kuko icyo ukeneye ni umutuzo. Urakoze Mana kubimukoreye. Urakoze ko yinjiye mu masezerano kandi umuhaye gutuza burundu mu izina ryawe. Amen.